Riboy Youth Federation menta ka singi palay kalalit ban kendu ya ka medical superintendent ka civil hospital Nongpo halor ke jing ujor ki babon baka seng ka yo priang na kipad ba. Ya ka dia ke jing lek kendu la ya lamda president barang ba uba people thank you lembat ki dukat jongka. Haka dia ke singi nakaliang ke seng kong baki sopsi hadu kata-kata hadien baka additional DMHO ka Dr. A.R. Marang ka klem tere banyak kendu ya ka seng. Lai itu mana kaliang ka medical superintendent ka Dr. D. Bla kalai kran halor kimat balawan ra da ka seng na ka benta ka jing yat bed yat rinti ha ka jing sumar ya ki nongpang ha ka tay ka hospital. Kijingjor sibun hakabari bat ka ni hospital nadu ka ill behavior jong king staff hadu ka konsuma teandre bangin susim bangin supriang bai bangin su ai ka kubot kam daungi kan dalam lo jingwan mi wan ekran kalong bit yangi kiseng ramba andre hal license haswa bangin wan ni lapa ya ka circle nanongko bakinya kendu ya MS bat ya DMHO batum cuman pe staff baru license kecingwan andre hadin kecingwan license ru jogi di circle jongi nang ni lapo nongko ni keju ika jingsyam ni dang suyo so man kani bergadang kecing hap kulung bantuan kram mako hapo sekali syabab ke kita penolong ngintip dan keluar itu ini ba ngimpat depor na bantha dela ilami nang ni lapo hospital hospital pandalalik admit sapo Bethany hospital bernongko injo dahang tapat lah kasuk ya kelung teralong kumbambun basin jikli apa ni ustaz seka isi benong sedap ngashim bang bangin habis dunia tendu ban inspect bermenekran tu ya kita kinompang apa hospital kajing ya kran kejui ni syamba di MS di Dr. Bla kalong ke ke ba sutunat Andre ke ba ipen pau na kalian tu kalong hakapidi baka ya doktor yang mentah kibiang hapo kan hospital Andre hakapidi ladang isipat iko overall jingkan jengi iyong ba indatip ya kata ka ill behavior jung katu kan ni staff kibaret Andre kadang kejing kran Andre kran bakdo ya no nama kita hang ni staff ladang ni staff kibaret kita ki casual labor kan ong lani wat boy kilong kam he penban ki doktor ki kamlong he penban ki MS but don't ki casual labor ki kamlong he pan ki ni doktor ki bapai ni staff dah kali punya ke reason lese ki kiar ban ong hari hangno ong istu ba kadau kadai berkiri political appointees la thum da kaliang jongnor lese da minister lese da ki MLA bilang hakabor kila bu hangni ni casual labor nanti ki master nanti kita ki boy Andre kini pat kilong kim tip ya kaburang ban respect ya kita ki doktor di balon te ngibu ya kajing maham ya kung kita ki staff ki baterai hapo ni balaraja sai sen nang yo kajing ujo hakabili pat ill behavior jong kini ki staff hakabili kita kinompa naman ni ki boy kidan apli kajing tuna ya mata wala dang tip bakari boy district kita ka electricity kabalay hapo state indon ko banyo 2% and ngimong bang nilanang la start pat sa ban compete pat yagi wewe jeng start ko balong pat sa district nginang duna kapuli putin nalo katang nginang duna kayo kakot tengidon kajing duna bat hakajing do ni expect ni tang ko ni bu bang ngidon ka civil hospital bana kajing suma dia pat ba bugun balang boduk hapo ka district ni kajing duna ki bakraw hapo ki PHC ni kajing duna bakraw hapo ki PHC Hindi wala kataru, nibu tang kawai ke expectation pagka civil hospital, kabali tang kawai apa ke district, kanai ke ciksekri ke mobiang. Hindi apa ngi kran IMS, ngi ba kibiang kata ka manpower kibiang hapo ke hospital. Hindi wala kataru, baka pelong baling nang yo complain kalong ke kawai ka miss lali ke ill behavior chungkin staff di baret. Jungi ba mata ya khamtam ya CM ren burom jungi sa produk sangma ba ka building ngiladep hapo ka sinong umran parila ka bakilabu kawi ka bansinag ka hospital
hapo ke distrik Riboy ke Bandung kum kate ke Ganesh Das Hospital ke Bandung hapo Lau Mali. Bala raja baga government kan plino. Namar kaladep nalok sudong kaladep ka building kaladep nalok sudong kalabiang lu ketika jaka hante hapo umran. Bala raja baga plino kamut ka jingkia ka mat kini ki hospital jungi na po Riboy. Nadu ki PSC, nadu ki CHC bat kamta hapo civil hospital. Kamut kan long besing namar ka pediatric bat ka kaina gynecology kindra no hakate hospital bat hangni kan long pe kumba sumar ka civil hospital hapo Shillong. Bat ya kan ni lembah kalau patai kubur ni ai ni pan ke cingkepat naga government bahkan le no mardor para kaju pun nak kalian jungi ni ai lu ke cingko sai minister badan burom jungi jong ka health department bat kumju kopi in sapha pat sai CM ban le ban plino kat ban nak keluar ya ketika hospital kemudian apa umran yang pernah